نوزیران بازرسی دولتی автомобили شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کنیبودام در رفت کاربری اداره واسطه نقلیات با شهادتنامه قلبکی را آشکار نمودند. با استفاده از شهادتنامه ساختکاری شده شهروند عمر حسنزاده نقلیاتی مسافرکشانی تمغه مرسدس پرینتر اداره نموده در خطسری رقم 115 داخل شهری با مسافرکشانی مشغول بود. اداره واسطه نقلیات با شهادتنامه رانندگی قلبکی حالت جنایتی است که در جریان رید سمتی نوزیران بازرسی دولتی автомобили شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کنیبودام در حدود ماموری خدمتی آشکار نمودند. جنبه تشویش‌آور این حالت جنایتی در آن است که گمانبر شده واسطه نقلیات مسافرکش را اداره نموده با مسافرکشانی مشغول بود. شهروند حسنزاده عمر سال تولدش 1993 استقامت کننده جماعت دهاتی پولاتان شهر کنیبودام ماه январи соли равон бо маслиҳати пешакӣ бо рафиқаш ихтиёр мазоҳидов ки ӯ низ сокини шаҳри конибодом аст шаҳодатномаи ронандагӣ сохтакорӣ шуда бо дараҷаҳои бсд барои идораи нақлиёти сабукрав боркашон ва мусофиркашонӣ ба даст оварда давоми зиёда аз 2 моҳ воситаи нақлиёти мусофиркашонии тамғаи мерседес спринтерро идора намуда дар хатсайри рақами 115 дохили шаҳрӣ ба мусофиркашонӣ машғул шудааст. як ошном ки хати мегаштем ӯ газе ҳай мекард خطسری 115 و من با گفت که همخواه من رسیه میبرم همون گزل ارین دیگران های گفت من گفتم که کدیگاری هم نیست پرام نه واکرگی گم من گفت که من واکره میتیم همین گزل های کن گفت بعد من مال از چند پول میشه گفت 5,500 سامان گفت من رفتم واکره پول یافته آورده دادم و بعد من به تیار کرد واکر داد خودش رسیه رفت من خیلی گزه واکر گشتم. ҳангоми санҷиши ҳуҷҷат оиди сохта ва қалбакӣ будани шаҳодатномаи ронандагӣ корманди бозрасӣ шубҳа намуда барои дақиқ кардани тахмини худ аввал нисбати ронанда протоколи маъмурӣ дар хусуси риоя накардани меъёри суръати ҳаракати роҳ тартиб медиҳад ва дар идома шаҳодатнома аз ташхиси криминалистӣ гузаронида мешавад ки қалбакӣ будани он тасдиқ ёфт. гумонбаршуда умар ҳасанзода ба тафтишот иқрор шудааст ки курси ронандагиро барои идора намудани нақлиёти мусофиркашонӣ нахондааст ва шаҳодатномаро бар ивази пардохти 5500 сомонӣ рафиқаш ба ӯ дастрас намудааст. бо кирдори содирнамудаи худ гумонбаршудаҳо меъёрҳои дар моддаи 340 кодекси ҷинояти муқарраршударо вайрон карданд ва барои содир намудани чунин амали ҷиноятӣ нисбати онҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ҳолати ошкор гардида баёнгари он аст ки ҳар як амал бояд бо роҳи қонунӣ анҷом дода шавад. кормандони бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри конибодом бо ошкор намудани далели сохтакории шаҳодатномаи ронандагӣ исбот карданд ки вазифаи худро хуб медонанд ва дақиқкор ҳастанд.